Poštovani predstavnici medija, dragi sugrađani, dobar dan i dobrodošli na redovnu konferenciju za novinare Srpske napredne stranke Gradski odbor Kruševac. Povod današnje konferencije za novinare je privođenje kraju finalnih razgovora čelnika grada i određenih fakulteta, a to znate i sami, u prvom redu Ekonomski fakultet iz Niša, odeljenje u Kruševcu. Naš naredni cilj je i dovođenje odeljenja Pravnog fakulteta iz Niša, kao i otvaranje Poljoprivrednog fakulteta Univerziteta iz Niša u našem gradu. Osnova postoji. Zadatak smo sami sebi projektovali. Politika je za svakog iz Srpske napredne stranke instrument kreiranja opšteg dobra. Na sreću naših birača radimo u interesu njih. Podrška koju imamo je obaveza da radimo jer uvek može i moramo bolje. U vezi prethodno rečenog, nagovestit ću da je potrebna interaktivna veza. Tražimo strpljenje i razumevanje za reforme. Sasvim sigurno možemo reći da će naša deca ostati u gradu, ali da će druga deca doći. Naime, odavno smo zacrtali da će naš grad biti grad nauke, znanja i fakulteta. Znanje i ideje su najskuplji proizvodi. Ako se sagleda činjenica da u Kruševac dolaze fakulteti, pretpostavka je da dolaze i nove tehnologije, što znači ostanak mladih ljudi koji će sasvim sigurno graditi i boriti se za sebe i za bolje sutra. Zgrada Radničkog univerziteta će biti sedište odeljenja svih Kruševcu potrebnih fakulteta, a u budućnosti i sedište našeg Kruševačkog univerziteta. Stvoreni su svi uslovi za otvaranje odeljenja Ekonomskog fakulteta iz Niša u našem gradu. Čelnici Kruševca razgovarali su sa prodekanom za nastavu Ekonomskog fakulteta iz Niša o završnim detaljima za otvaranje odeljenja Ekonomskog fakulteta. Preduzeli smo sve potrebne radnje za otvaranje programskog smera računovodstvo, revizije i finansijsko upravljanje i planirano je da se u narednu školsku godinu, tačnije u junskom roku, upiše 30 studenta na budžet i 35 samofinansirajućih studenta. Aktivnosti moramo usmeriti da Kruševac, pored svoje istorijske uloge u razvoju srpske države, ponudi ono u čemu je jedan od jačih centara. Recimo, Kruševačko pozorište bilo bi na osnovu svog dosadašnjeg rada i tradicije osnov za fakultet umetnosti, odsek gluma takođe iz Niša. Kruševac je grad koji ima tradiciju u sportu, tako da očekujemo da će možda i taj segment uvrstiti kao deo obrazovnog programa. Kruševac ima sve infrastrukturne uslove da se u njemu obrazuju najstručniji sportski radnici, a tome bi doprinelo i otvaranje fakulteta za menadžment u sportu. Svi se sećate boravka i rada medicinskog fakulteta u našem gradu. Otišli su zbog sujete pojedinih predstavnika tadašnje vlasti. Mi to imamo na umu i mi se tako nećemo ponašati. Mi želimo da Kruševac bude njihov novi dom. To bi svakako doprinelo zdravlju naših sugrađana, ali doprinelo bi sticanju znanja i iskustva postojećeg medicinskog kadra naše bolnice i doma zdravlja. Naš cilj je da povratimo i medicinski fakultet u našem gradu. Sve ovo doprineće sasvim sigurno lakšem i bržem zapošljavanju i radnom angažovanju prosvetnih radnika. Stvara se pozitivni ambijent za dolazak budućih investicija i samim tim smanjuje se i broj nezaposlenih. Sasvim je sigurno da je u protekloj godini smanjen broj nezaposlenih jer je Cooper Tire proširio svoje kapacitete, hemijska industrija Župa oživljava svoju proizvodnju i to je samo deo proširenja proizvodnog potencijala našeg grada. Za sam kraj konferencije napomenuću da se grad Kruševac diči svojim mladim potencijalima, pa tako se moramo osvrnuti na dobitnika Svetosavske nagrade Zorana Tomića. Imamo mnogo mladih i vrednih ljudi koji mogu mnogo da pruže svom gradu. Zato će Srpska napredna stranka nastaviti da radi sve kako bi poboljšala uslove života naših građana i kako bi mladi ostali u svoj rodni grad. Hvala, ukoliko imate pitanja, izvolite.